amahina n'amahoro abahamya inshuti ba News Africa ari aho muherereye hirya no hino ku isi. Tunabona umwanya wo kubahiriza ikaze amakuru y'incamake mu Kinyarwanda ibisanzwe mugiye kubana ni Alex. Amakuru mu ncamake mu Kinyarwanda reka tuyahereye muri Paris. Urukiko rwemeje ko rudafite ububasha bwo gukurikirana leta y'Ubufaransa ku ruhare rwayo muri jenoside. Urukiko rw'ubuyobozi rwa Paris rwatangaje kuri uyu wa kane tariki ya 14 Ugushyingo 2024 ko rudafite ububasha bwo gukurikirana urubanza ku ruhare rw'igihugu cy'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Amakuru mu ncamake mu Kinyarwanda reka tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyamakuru 13 bahungiye ingoma bamaze guhohoterwa mu cyumweru kimwe gusa. Abanyamakuru 13 bahunze imirwano mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwibasirwa n'ibitero by'ubugizi bwa nabi mu gihe cy'icyumweru kimwe. Ni mu gihe M23 yashyizeho abayobozi mu mijyi igenzura. M23 yashyizeho abayobozi b'imijyi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenzura. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri iyi nkuru ya Hezbollah yongeye kurasa muri Israel mu gihe komando wayo wa brigade ya BGA yishwe. Umutwe witwaje intwaro wa Hezbollah ufite icyicaro muri Libani uravuga ko abarwanyi bawo barashe misile ku kigo cya gisirikare cya Tel Aviv giherereye mu majyepfo ya Haifa muri Israel. Amakuru arambuye reka tuyahire muri Paris. Urukiko rwemeje ko rudafite ububasha bwo gukurikirana leta y'Ubufaransa ku ruhare rwayo muri jenoside. Urukiko rw'ubuyobozi rwa Paris rwatangaje kuri uyu wa kane tariki ya 14 Ugushyingo 2024 ko rudafite ububasha bwo gukurikirana urubanza ku ruhare rw'igihugu cy'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Intandaro y'iki cyemezo ni ikirego cyatanzwe n'amashyirahamwe abiri ndetse n'abacitse ku icumu bagera kuri 20 bashinja leta y'Ubufaransa kuba yarahaye inkunga guverinoma y'u Rwanda yakoze jenoside hagati y'u1990 n'u1994. Umugoroba kuri uyu wa kane abarezi bavuze ko batengushywe n'iki cyemezo ariko bashimangira ko bazajurira nk'uko iyi nkuru dukesha radiyo mpuzamahanga y'Ubufaransa ibivuga. Urukiko mu cyemezo cyarwo rwasobanuye ko ibikorwa bivugwa kuri leta y'Ubufaransa bifitanye isano n'imyitwarire y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa, bityo ko muri rusange bitari mu bubasha bwarwo. N'ibihe birego bivugwa ku Bufaransa. Abatanze ikirego bashinja leta y'Ubufaransa ko itigeze ihagarika amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare yayihuzaga kuva mu 1975 na guverinoma y'u Rwanda yaje gukora jenoside. Kuba yarayoboje Operation Turquoise ikavanwa mu nshingano z'ubutabazi yari ifite no kuba yaratereranye abasivili b'abatutsi biciwe mu misozi ya Bisesero. Mu gutangaza ko nta bubasha rufite, urukiko rwagiye inyuma y'impamvu zatanzwe na Minisiteri y'Ingabo z'Ubufaransa mu gihe cyo gusuzuma dosiye yo kwakira, bityo rwanga gusuzuma ishingiro ry'ibirego by'ubufatanye muri jenoside. Kuri Philippe, umwanditsi w'iki kirego, iki cyemezo kingana no guha ubudahangarwa butagira aho bugarukira leta y'Ubufaransa yamaganye impamvu zatanzwe n'urukiko rwirengagije uburemere bw'ibyabaye, atangaza ko azajurira. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyamakuru 13 bahungiye ingoma bamaze guhohoterwa mu cyumweru kimwe. Abanyamakuru 13 bahunze imirwano mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwibasirwa n'ibitero by'ubugizi bwa nabi mu gihe cy'icyumweru kimwe. Iyi mibare yashyizwe ahagaragara n'ihuriro ry'abanyamakuru bahunze intambara rizwi nka Serge de Journaliste de Presse rivuga ko bane mu banyamakuru bakomeretse bajyanywe ku kigo nderabuzima, abandi bahitamo kuva mu mujyi wa Ngoma kubera guterwa ubwoba n'abantu batazwi. Ibi byatangajwe nyuma y'uko hari abanyamakuru batatu bahunze bamaze guhohoterwa ubwo bari bavuye mu kazi kabo. Justin Bizimana uyobora
uyobora iryo huriro ry'abanyamakuru bacumbikiwe mu mujyi wa Ngoma avuga ko abo banyamakuru bakubiswe nyuma bakakwa n'ibikoresho byabo birimo kamera n'ibyuma bifata amajwi. Umwe muri abo Patience Cyuzuzo Ngorora ukorera kuri radiyo y'abaturage Umoja yarasanzwe akorera mu gace ka Ngunga muri teritwari ya Masisi nk'uko iyi nkuru dukesha VOA ibivuga. Uyu arasaba ubuyobozi gukaza ingamba z'umutekano we ndetse n'abandi bagiye. Benshi muri aba banyamakuru bahunze imirwano baturutse Masisi na Rutsiro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ubwo imirwano yari ikaze hagati y'ingabo za leta n'imitwe izishyigikiye n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Bavuga ko baterwa ubwoba n'abantu batandukanye batazwi igihe cyose batanze amakuru ku bibera mu nkambi z'impunzi zitandukanye zo mu mujyi wa Ngoma na teritwari ya Nyiragongo. Bavuga kandi ko baterwa impungenge no kubona ntacyo inzego za leta zikora kugira ngo ababigiramo uruhare babiryozwe. Ku rundi ruhande ishyirahamwe rirengera uburenganzira bw'abanyamakuru Journalist Ene Danger ryatangaje ko abanyamakuru bahunze bahura n'ihohoterwa biyongera ku bandi 8 basanzwe bakorera mu mujyi wa Ngoma bakorewe ihohoterwa kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 10. Ni mu gihe M23 yashyizeho abayobozi b'imijyi igenzura. Umutwe wa M23 yashyizeho abayobozi b'imijyi yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenzura. Uyu mutwe umaze imyaka ikabakaba 3 igenzura ibice bitandukanye kuva muri teritwari ya Rutsiro, Masisi, Nyiragongo, Rubero na Warikare. Abayobozi b'imijyi bashyizweho harimo uwitwa Bisimba Rodriguez wagizwe umuyobozi wungirije w'umujyi wa Bunagana, mu gihe Gakomeye Bendera yagizwe umuyobozi wawo ushinzwe iterambere. Mu mujyi wa Kiwanja hashyizweho Rukera Benefit wagizwe umuyobozi wawo wungirije, naho Ndizihiwe Oscar agirwa ushinzwe kuwukemuramo amakimbirane. Mu mujyi wa Rubare koko Rubengera hashyizweho Zahabu Jaisa umuyobozi wawo wungirije, mu gihe mu mujyi wa Nyamirima hashyizweho Hitimana Emmanuel umuyobozi wawo. Muhindo Kambesa agirwa uwungirije, naho Shimimana Fidel agirwa ushinzwe iterambere. Muri Kibirizi hashyizweho Mambere Bangayi nk'umuyobozi w'umujyi, Ryanabanzi Michel agirwa umwungirije, naho Rutwaza Shabani agirwa ushinzwe iterambere. Muri Nyanzare hashyizweho Bigirimana Ariane nk'umuyobozi w'umujyi, Minyaruko Bienveni agirwa umwungirije, naho Ruyange Amina agirwa ushinzwe iterambere. Ni mu gihe muri Mweso hashyizweho Uwizera Kagibwami nk'umuyobozi w'umujyi, Bayirume Wetamwami agirwa umwungirije, naho Gatanayeri Isekanyana Nzongera agirwa ushinzwe iterambere. Amakuru yacu reka tuyasohoreze muri Libani aho Hezbollah yongeye kurasa muri Israel mu gihe komando wa brigade ya Pinja yishwe. Umutwe witwaje intwaro wa Hezbollah ufite icyicaro muri Libani uravuga ko abarwanyi bawo barashe misile ku kigo cya gisirikare cya Tayir Karim giherereye mu majyepfo ya Haifa muri Israel. Igisirikare cya Israel kivuga ko ibisasu bya roketi 3 byaturutse muri Libani mu gace ka Haifa Bay, bimwe bikaba byasamiwe mu kirere. Yongeyeho ko igisasu kimwe cyaguye ahantu hakorerwa ubwubatsi gikomeretsa umuntu umwe byoroheje nk'uko iyi nkuru dukesha Al Jazeera ibivuga. Ku rundi ruhande igisirikare cya Israel kivuga ko ku bufatanye bwa Ashan Bet, ishami ry'ubutasi bw'imbere mu gihugu, ingabo zirwanira mu kirere zateye zikica Arikamani Obed, kikavuga ko yarashinzwe brigade ya Palestine Islamic Jihad iherereye mu mujyi wa Gaza. Igisirikare cya Israel kivuga ko Arikamani ari we waruri inyuma y'iraswa rya roketi zaturutse muri Palestine Islamic Jihad ziva mu kirere cya Gaza zerekeye
yerekeza ku butaka bwa Isiraheli, kandi yari umuntu ukomeye mu bikorwa byo gukora intwaro zimwe zikoreshwa n'uyu mutwe wa Hezbollah. Ciao ciao, nakagaruka, mwari muri kumwe nanjye Alex, naho utaha.